Ya nkuko maze kubona rero ni Impanda Sport TV nge mwumva buri munsi ndi y'u Rwanda. Tugiye kuganira ku makipe akomeye hano mu Rwanda, ni ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya APR. Ikintu manza kugusaba nimba ugiye kureba kino kiganiro ukaba ufana ikipe ya Rayon Sport cyangwa se ikipe ya APR, nicyo gihembwe ngo umenye ni ibiki biri kuvugwa mu kipe ufana habe Rayon Sport n'ikipe ya APR. Gusa nanone nkakubwira ngo nimba uba ukeneye kumenyera amakuru ku gihe avugwa mu makipe yose ufana habe hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, tukora buri munsi amakuru wajya yamenyera ku gihe bitakugoye. Icyo usabwa ni ikiro nuko wakanda subscribe kugira ngo uzajye ubona amakuru mu buryo kibukoroheye. So twihuse rero kuri aya makipe yacu rero habe ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya Rayon Sport, na makipe akomeye, ariko abantu benshi bakomeza kugenda bambaza ukuntu nabasobanura ni gute ikipe ya Al Hilal yatwaye igikombe, ngo kandi nanone tukaba turi kumva ngo nyuma y'uko ikipe ya APR itsinze ikipe ya Rutsiro ngo nayo izatwara igikombe. Ibyo bintu gerageza ubidusobanurire. Ibi bintu ndabisobanura gute rero mu buhe buryo? Ikipe ya Al Hilal yatwaye BK Pro League, igikombe nyine nk'ikipe yabaye iya mbere hano mu Rwanda, murabyumvishe kuri Al Hilal. Mu gihe ikipe ya APR nyuma yo gutsinda ikipe ya Rutsiro yatwaye igikombe nk'ikipe yarushije andi makipe yose hano mu Rwanda. Muri kubyumva neza, ikipe ya APR yatwaye igikombe nk'ikipe yarushije ayandi ya hano yose mu Rwanda, kuko ikipe ya APR niyo iri ku myanya y'imbere cyane ugeranyije n'andi makipe. Aho ntekereza ko mbisobanuye neza cyane. Ni ikipe ya Al Hilal yatwaye igikombe cya BK Pro League ifite amanota agera kuri 78, mu gihe ikipe ya APR yagitwaye nyuma yo gutsinda ikipe ya Rutsiro ifite amanota agera kuri 62. Aka kanyo nagiye kureba uko amakipe akurikirana mu Rwanda, rero tubona ko ikipe ya APR ifite amanota 62 igakurirwa n'ikipe ya Arimirek ifite amanota 58, mu gihe Rayon Sport turi buzo kuvugaho nanone ifite amanota agera kuri 52 igakurikirwa na Kiyovu Sport ifite amanota agera kuri 51. So ku ruhande rwo rw'ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya Rayon Sport, na makipe yakinye imikino ya Peace Cup. Ikipe ya Rayon Sport yakinye ikipe ya Gorilla Arena Retour umukino ubanza no kwishyura, n'ikipe ya APR ikina n'ikipe ya TSR umukino ubanza n'umukino wo kwishyura. Ibi bintu ndabijyanisha gute rero kugira ngo tuze kubihuza neza, tumenye aho ibintu biri guhengamira cyane, ndetse n'ikipe ishobora kuzatwara Peace Cup, izatwara igikombe cy'amahoro, igikombe cy'igihugu kiba gikomeye hano mu Rwanda. Ikipe ya Rayon Sport yakinye n'ikipe ya Gorilla umukino ubanza no kwishyura. Aho ku mukino ubanza nubwo hano mu Rwanda tugikoresha igitego cya away, umutoza wa Gorilla yari afite ikintu bita ibintu nyine atiyumvisha, bati turacyari kure mu bitekerezo. Kubera iki yabivuze iryo jambo rero? Ikipe ya Rayon Sport yakinye ikipe ya Gorilla umukino ubanza birangira ari igitego kimwe kuri kimwe. Igitego cyari cyatsinzwe kuri ikipe ya Rayon Sport, ndibuka ni uwo bita Ndashimiye Richard ndanaza kugarukaho kuri Rayon Sport. Rayon Sport yanganyije na Gorilla umukino ubanza n'umukino wo kwishyura, ariko ku mukino ubanza akaba ari umukino wari wakiriwe n'ikipe ya Gorilla, ariko nanone ku mukino wo kwishyura urangira ari ubusa ku busa, ariko ari umukino wakiriwe n'ikipe ya Rayon Sport. Ariko kuko muri Peace Cup turacyabara cya gitego cya away, cya gitego nyine cyo mu rugo cy'ikipe yagusuye ikagutsindira iwanyu, turacyameze nkaho, reka mbivuge muri ubu buryo, turacyameze nkaho tubibara ko ari nk'ibitego bibiri ikipe yabashije kukwinjiza igitego uri iwanyu mukanganya kimwe kuri kimwe, ariko nanone rero wakira uwo mukino muri Peace Cup iryo teko riracyahari. Ariyo mpamvu umutoza Kirasa w'ikipe ya Gorilla yaravuze ati ibi bintu ntabwo mbyiyumvisha, twakabaye aka kanya tugiye kina finale. Ntiyatekerezaga ko yizeraga ko nyine bashobora gutera n'izo penalty agakuramo ikipe ya Rayon Sport akazakina finale ya Peace Cup. Ariko kuko ryateko rihari, kuba ikipe ya Rayon Sport yari yaratsindiye Gorilla iwabo igitego ariyo yakiriye umukino, nibyo byatumye ikipe ya Rayon Sport igera ku mukino wa nyuma. Ariko nanone mwumve ikintu gitumije igera ku mukino wa nyuma,
yanganyije 1-1 n'umukino wo kwishyura urangiye ari ubusa ku busa. Ariko nitujya kuri ikipe ya APR urabona yakinye umukino ubanza n'ikipe ya ETSR yitsinda ibitego 3 n'umukino wo kwishyura yitsinda ibindi 3 yisezera kuri aggregate ibitego 6 ndetse n'ibitego 2 by'ikipe ya ETSR. Aya makipe yombi nujya kuyashira ku munzani umwe urabona nubwo yose ageze kuri finale ariko byibuze ntabwo wavuga ko yakoresheje imbaraga zingana nta nubwo icyizere cyari kingana cyane. Nyuma yuko batsinze ikipe ya ETSR umutoza Beke ni ikipe ya ETSR yaravuze ati nta kosa nakoze kuri uyu mukino ku ikipe ya APR itsinze, ni ikipe nini yakora ibintu byinshi ariko ngewe nanjye nakosa nakoze ku bwanjye ni ikipe nyine yagutsinda ukabyemera ko yagutsinze ikipe ya APR. Yarabyemeye aragenda yikinira n'ikipe ya Marine arayitegurira arayitsinda. Ubwo kurane w'ikipe ya Beken ariyo ETSR. Ariko nitujya kuri Rayon Sports n'ikipe ya APR gutsinda ibitego 3 wari ufite impamba y'ibindi bitego 3 nuko n'ikipe ya APR aho ngaho ni ibitego abona ko ikipe ya APR imeze neza cyane kuko ni ibitego byatsinzwe kubeta barafinda Gilbert, barafinda Mugisha Gilbert ndetse no bita Memere Dawo ndetse na Watara. Nujya kureba neza urasanga byibuze uwo bita Gilbert yongeye kwiyereka abanyarwanda, yongeye kugaragara. Ariko nanone ngarutse kuri Rayon Sports uwo bita Ndashimiye Richard nk'umukinyi wakoze igitego watsinze igitego kigatuma ikipe Rayon Sports igera ku mukino wa nyuma, ntabwo azagaragara kuri uyu mukino. Afite ikibazo cy'amakarita y'imihondo, ntabwo azakina umukino wa nyuma. Nimba mwibuka neza uko umukino wa APR wabanje ikina n'ikipe Rayon Sports kuri Stade Amahoro, umukino wa shampiyona wo Rayon Sports yari yakiriye, abakinyi ba Rayon Sports bagiye bavuga ati ndetse n'umutoza muri rusange Haringingo Francis ikipe Rayon Sports yavuze ati ikipe Rayon Sports irancitse. Ariko nanone uwo bita Treba Budrehman ikipe ya APR yo yaravuga ati ikipe ya APR kuba inganyije na Rayon Sports itokimye kuri kimwe ari derby, aravuga ati ikipe Rayon Sports nari kuyitsinda nuko ahubwo nagize ikibazo cyo kubura abakinyi. Icyo gihe yari yabuze abakinyi beza basanzwe babanzamo, ntabwo ndibuze kubarondora ariko nidufata ikipe ya APR idafite Nigena Clement idafite no na Ruboneka idafite na Ruboneka urahita ubona ko nyine kubura abakinyi beza babanzamo bihe byose kandi ari mu defense n'umukinyi ukina mu hagati, ikipe iba ifite ikibazo. Ariko nanone mu gihe uwo bita Haringingo yaravuze ngo kuba ikipe ya APR nabashije kuyitsinda nuko babakinyi bayo beza batari bahari. Sinzi niba muri kumva icyo kintu, babakinyi bitwa beza b'ikipe ya APR kuba barabuze nicyo cyatumye umutoza Haringingo adatsinda ikipe ya APR. Gute rero? Yaravuze ati umukinyi ari mwiza umuzi neza ubuzi binakina, bivuze ngo babakinyi baje bakina mu mwanya wa babakinyi b'ikipe ya APR bari bafite imvune. Haringingo ntabwo yarazi ngo bakina ibiki, ariko yaravuga ati nimba ari Nigena Clement mu defenseur mwiza akaba nuwo Ruboneka Jean Bosco ari mu mediateur mwiza, nzi uburyo kibakina. Nimba umukinyi ari mwiza ashobora gukina zamuka nta mu profita mu gihe yagiye nkaba natsinda. Niyo mpamvu umutoza Haringingo Francis ikipe Rayon Sports yavuze ati na bimwe mu byishe imibare yanjye simbasha gutsinda ikipe ya APR nuko abo bakinyi yababuze. Ariko akanya tuvugana ku musoko wa gatandatu abo bakinyi bose ikipe ya APR barahari. Rayon Sports usibye Richard wari wabanje gukina muri iyi mikino agafasha n'ikipe Rayon Sports kugera kuri finale udahari, na Faringanye utari fit neza kuko urebye Asumana akomeje kumuryamira cyane. Ndaza kubazanira competition yo bita Faringanye ndetse n'uwo bita Watara, turebe n'icyo bataka bombi bataniyeho. Icyo nkusaba n'iki nanone nuko akanda subscribe kugira ngo ayo makuru yose uzajya yabonera ku gihe. So ku munsi wo kwa gatatu rero hari umukino ukomeye uzahuza ikipe ya Prince n'ikipe Rayon Sports, umukino wa finale w'igikombe Cyamahoro
umukino uzabera kuri stade Amahoro, umukino uzaba ukomeye cyane. Abakinyi n'abafana ba Rayon Sport bagiye bavuga ati ikipe iraducitse. Nicyo gihe rero ngo kugira ngo tumenye ngo ninde wari warokotse kuri wa munsi wa shampiyona, nge nzaba mari mabaye. Nizere ko nawe nutabasha kubona byibuze nzaza nkubwire ibyaranze uyu mukino, tumenye nuko amakipe yacu ahagaze muri rusange. Iyi ni Impanda Sport TV, nge ndi ari Rwanda. Reka tubonane ku munsi w'ejo tuganira ku ikipe ya Arsenal yegukanye igikombe cya Premier League nyuma y'imyaka irenga 20. Iyi ni Impanda Sport TV, naho ku munsi w'ejo.